UMLA jong kanongpo constituency ulej ay ka work order ka basaulak tengka sya ka sinong umkon bat computer sya ka Fatima Secondary School umkon. Kublay yapi barro kinong page bat nong sngap ngi pedyang song bahaya pi sya ka neka channel berta. Henin kesengi kabadi khatnyo turik rampang arjar arpusau UMLA jong kanongpo constituency ba Meral Bons ul ay ka work order ka basaulak tengka naka skim SRWP Al-Hajar Arpulai hadu Arpusau jong kanongpo constituency hakasnong umkon bala IT ha urang basnong ba Clement Klein bantai thmai yaka ying dorbar barula ai ru de yaka Fatima Secondary School umkon da ka computer bat printer bala IT ha I headmistress Sister Nithya knang ban pensuk yaka school harengkat ka jingadon lang urang babalang kasnong umkon ba Stefan Malai kilong kumi longpa ki khunsamla lambat kinong bot jong UMLA ulaban rap ru ba ka jingtrang jong lambat ki pajba menta kalong usurok kumta ula kular ban pentikena basyan en sabu maunong rim shuwa 10 kilometer na du nongpo syadu po dua bat sapteng pat syadu ki thain marmain bat ye kini ki kam badang sa en sapendap hapo kini ki sansnam kum panbuno ya ka NCRD block umden ka college umden en sapeskam bat nang pen klan shu urang basnong ulapen pau bakat no kalong ka jingkeman bat jisongu ya UMLA badon buram balayo bante ya ka ying dorbar ka batmai ha ka ba kinong kila terang ban yo la slam bat ka jing rap ya ka school ban light na ke babun ki jinglut jingsap ha ka baya dei bat ka tho katar ka headmistress ru kala ay ka jing kublai bat kit bokit riang ha UMLA gerangan jumlah cuma senong macam kan singkem te macam balang ma jum disamla ma kopta ter bat ba isok kemen bahag jingya iti ki banang sateng ki banang sanut di mentah di surok nompo umden 10 kilometer gede ga wala tikena ngin bu monong rim sian ya ga nadu dan nompo aduha jak perdua tomong pon long tu 10 kilometer ga wala tikena ga face hadin gedu dan yo fon biang ngin sa teng na perdua ter ban poj sa bermain ga ter tang ba kam galayan ulong kenang bu kum dong chop senong yo mensim kumnong ikmat jopi na trestom bat bangin pertikena bahpo ke di kesan stem banwan ci jidem surok de bendem umden sinar di blok de benieng college umden gidi menang pen scam menang pen klaim bengi Ukraine production kuat gini kesan stem ci di gijingnya tengi long rekan habe sonda lagde ban menteri rangba lagde ban sumbut menteri rangba nong yele penetre kan ki mak be hanga kumpuru por ma parti bere bor yo kelumar ke mak be hanga kumpuru kapor kan saya lam kata gede ini saya kapor kan sekren kapor kan saya lam ke ke banga ngale gede pukai jupi de pukai jung hinga chimet ke kumno phai 100 pukai jung pi hamma na kum tang di muntoy jung bubun balang pai na kum ta jung pi kala di surok lam di skur kala bendi ke hospital kala bendi juwi wujud ka skur jung pi ni duk MLA skim jung adila ari pendam kan happen kuja lano de tagadang happen ya de happen ya chat jadi mar kata kalau mau kongsan bagono ko bagile kong nam ta ji mentoy jung pi mana kalian jung pi jing kerpan ke jung sa thoi jing duna ke jung pindan hasenda wadin no re nagalong haganong no ko ini dan terkat pi ba Kesai jisin shua ban kup dan wai nagliang kasnong ibarat kawai ngasau hagapan ai kuplay la badang ya nadu kitu kipor hakeba ngila boden ya kan kam ngila barok pa ba nong snong uang not utrang bakumno ginyo ya kabok ada nagapan ta bante ya kador barhol po jogo snong jugi kasnong jugi kepla he idon kum aspat tam kit nom yeng mereka ying jong kasino hadu mentan hawan yidon tang belong kam hap dur ba ka jibun breu ba ka ying jong kasino ngajungi tenamar kata saya sen badu kubla sibun ya kanika kajing ik ke jungpi kajing la ka jungpi ngilong sisa kibatan dok hadu kata la badong ba kasino umkon kade ka ba buhni nang kong ya ga MLS kim jong yung second term mo haga ba ibadu ilong kung MLA kumba mai la da bri tu ne ti ku play sibon badu na ga banta ka jing e ka jing pi ka jing sibon ka jing pi pila sim kya sisa
ya ka ike man nak lian ke kumurang ba snong ngaju pen sngau pesa ngaju pon teng yu badu teng lah kam sa blat baro ba ya keren ya kan bu adal mo ngaju pon nak por sa por ibadu isu imju kisau imju dominga andre I hikai ipen I jaga ketagelenti ba yong yai ap kadang don hangta kadang yai hangta te kumbai la keren hang tuki por mentak sing la ulong te tulai sum dulu ya kena ke jing sum khia ke jumpi karmen ba pai ba nong song snong jong ai snong jingi lama kena ke jing sedang jing ai jumpi ngi karmen ngi sadon ka proi ke karmen ngi sabit ngi sabyang ngi sayo ya kata ke yeng kesam ke bangila ban penlong ya ke meeting snong lagi meeting belang kana ke program ke ba ngis julong po jong snong jingi bagi zero ya ke pepa juki ke jingle juki ya hadlut dagi po hajar ga ban pha ha gidukan dengan ngai lang ba dak ne ke jing ai jungi badu ma ngai bale se ka yarap ya ke school jungi ban penduna ya ke jinglot nak banta ka pon school ke jungi ti ai ngin kemen manga man na phi kum gi pai ba no snong la rio ka snong ru ngap kemen la yo ka school ru ngap kemen la yo ka balang kemen nama ngi kum gi pa ba no snong mangingi long hakilai benta ki khonju gi wan hang ni la ka balang ot nganga de balang la ka sunganga de gisnong ma tena mar ka tanga sio badong badu sajisen ulai shibun ya gi be baro ki ba phila ai ha po jong ka snong ga jungi ya kermen ba ulai una ka khu ya phi una ai phi ga met ka besai ka baklan for providing computer for our students. We are sure that we will give our best to our children. So we are sure our prayers to you, dear sir. May our good Lord bless you abundantly and keep you always in good health. So we're happy to hear that your promise about our school building. All the best for your further mission. Our prayers are always with you. Our support will be with you. So whenever we need any prayers and please tell to us, we are with you. Thank you, sir. Thank you so much.